Sembut Menteri Rangba ke Jela, umasnya bahalang Dhar, haba ajing keren, haga jingilang pli mau norim, yagi projek baper hawa ajar, haga ni ke sengi sajain. Ula ong, hapok ke jingalam ke Sorkar MDA 2, kala trei salonsar klem dan nyau jeliang, habaro ki ndru pau tylli ki Constituency, nabenta ki kampen roy, nadu ka kot kakya, ki surong, ki kam jungok kai pertai, ke umbam umdi, nalor kiwei de. Ka Sorkar MDA 2 haga jingya lenti ke ba onken jo no syaka prasnem ladaya nujor hausnem arjar arpopra kamang tengka jong ka Sorkar kalong tang kendai hajar kelur tengka bat menta kalapoi syaka laipo hajar kelur tam dei kani kanong rim uong ka Sorkar ke ba trekam dei ke ba syak keren Henry tang ka Sorkar ke ba thia sngi ke ba omdan ke ba keren yaka. Ula ong sian ke Sorkar India kan sapli ke projek bantai thamai ia ke surok Folin High Speed Corridor sispa andru point prapau kilometer ke badai ke National Highway 6 nalat umroi Shillong Sya Silchar Assam ke balakon arpwejar praspa keluar tingka bat kane ke surong kelayai najan kane ke thain waejer bala pentrei ya usurong Folin. Hagabai day bat ke projek lumpung deng ula ong menta ki dan ki basyak tangan ban persya ya ke projek halor kane ula dep ya keren bat menteri rangba lada dan ki ba persya ula kentu ban wanra ya ka syakathan wa ejer ke ba pediang sngau bhai ki kampen roy syusyu ula ong ki dan ki basyak tangan ban kwa kampen roy bat ki dan ki basyak tangan ban be ban ya ke kampen roy. Ka National Game arajar arpanyo ke bala wanra syapo ke jela kalong ke jing sngau sarong ya ke jela hi baroh ke wei bat kini baroh day ke jingla menteri rangba ban punya day bat ke Sorkar India pila perkhat ne ba ke jela ke badan tanglai popra lakngut kinong syong bat menta kala penyo surang hakeleng gijaka ke balakot daki peu hajar keluar kumju ke Sorkar kalawan rakru ia kata masa baper ban penpau nam ia ke jela da ke jingwan poi kinong ruai bapau jonggari ke pertai ong uma senyau bha kum kinong ilam haga sain hima sima ula pensngau dei bandan benta habaro kiliang laha kaniam kerukom karwai ke siau bat ekiwede namar kapor kadan yaki e baro haga jing imbreu ula pentem ha kabaya day ban kan New Shillong ki kampen roy menta ki balayat bha syakmat klem sange ha ki arpusau kenta ki balakon da ki hajar klur tingka kine baro ki day lengba ka Sorkar MDA hapo ka jingilam ka NPP warna tiang nan to ke MDA government spread sekali ke development hawaro in rupau to ligi constituency pada lain yang mawai la warok ke development left and right the lain yang ma coming left and right warok kamtam what do gani ke Sorkar MDA under the NPP led governments what how opposition ng niaw chubenya scheme lang iya warok the pie challenge the Piludi department EM bah iyo adu Piludi minister pratli gisnem kausar prestol Neighbor, khona be the maximum budget, the maximum skill. Daw pungsiw yung bisiban. Sengaw sarong khona be mo po sila di si Bombay yung ginong mekhalyan nila. Neighbor, in terms of road infrastructure, ke mekhalya is the maximum. Deki hajar keluar dari khona pi kita skill mendet be. What say we that kawin tak project hai kawin ko hai apo India, kawin ni ko hai apo India. Ko da bu monorin prime minister mau union Muslim de tibe. Ne ba da tibe gani gudang sanction ni apa wi hajar pras pa klor. Ko na la umro hadu po sisil char lambakla go hadu malu mala go touch sa asang mo chpa pa glumta. Ko ongi tu ga dai kinong kodong go four lane ongi. Jadi sekitar ka greenfield projects kamut wakatay ka furu ulay kani tau tumil fresh road ka new corridor. Sebila
penpau ni sa kumensar perlu di sepak pernah di kata ke four lane intersect kau pun ini hari ni four lane haju hari tahu dek survey ada ini cuba ulti wa kali ke tahu dah kenlah cufu kau cakap multiplex daman so cakap tu ani kani kau kami ke Sorkar ngadu ke road department ngadu ke tourism department ke PHE department ter dari lipah hajar keluar nak Sorkar tenang kan lu benci kamu ubah pol nu cerman yoi kau kalam nak kalam ben ego krek dan krek you kami emen ko cak tram le ube di development kamu kita di rumah ni ngada bang usah pun ben kata rak atau ada di opinion dua rojeknya anu cak tram le mentau ko development anu cak tram le mentau be development kamu kita di kamu lobi and that is democracy. Hanya samsung ni emlang orang ini kau share happiness, a part of happiness hanya kau nusi kionga. Hanya itu prudi minister menjuk ni yang Chilean. Wapai jawara kindu pau sik, du pau Constituency, spread all across. Mangai bercowas kasih kau mangatai. Warok sedok dah asuk temi baik. Like ni surok policy health sector, like ni health sector, policy tourism sector, like ni tourism sector, policy water sector. Memang wit ke department ko niya Chilean. Distributing the budget in such a manner untuk underestimate ye kawan ko di department. Nanti dah you berjalan di tourism rekaman macam hai porong wan ke MDA government. Ke tourism department ngau ong ye pi. Kung jual budget tak arpau keluar. Handai lu wan ke MDA government in power minimum 1,000 keluar mana senembak. Terus how to be dan jubab chief minister lagi for almost every budget in his budget reply. How arza kat pula budget yang orang kendi hajar keluar. Kata man within a span of 8 years, the power macam le how arza keluar tamhawa anen. Ile man ngam deto, waman ke Sorkar ko krek. Kini ko tim ni ke Sorkar, kini ko blame ni ke politician, kini ko blame ni ke besar. Itu yo apori abete. Ni ba ibun kamu krek bahai ke state yo. Kamu ni ke Sorkar ko krek obi, kamu ndang ko caklam. Lala kuat yo ke Sorkar ko mandu kena dan Sorkar tiak sino ni to mentona. Lalu yo naik politician ke Sorkar ko krek iyo ko obi. Isi lentin ba lentin. Tekan ko kamte. Uwan uben ubun sok dan dua kuat utendro. Tiga kau man cak tendro se kami kan ubun sok. Kedau yo bi. Kamu mesti kuihan saarli seudang sak. Nebak projek di hajar tu dah rak hakling ke area state yo ni. Ke national game ku dah hosi. Kita serupi poi berkat di dunia. Ni ke apa peran Constituency India. Hak jing ye tok, hak jing ye lam chief minister ni de uji you ye jam nu ge head Sorkar MDA. Bon state head ko create a national game. Yo open bani hak state ko kenta mem sang sorong bi te oro. Poi berkat di yo kam ke makalia yo surok ko de pau jar ke population ko nduli pau nyaulat. Poi berkat di kam ke makalia ko tipu wan lu de luruk tigi kuliah reklam kalian yang ni tem ko put ang bagay ke festival nga kamuhay por ora ini branch adam di boni ems ke counter em go ang Sorkar pulut ko hay mo nu yo kan pulut ni yo ko ba yo ko kai kan tu pakat na man kan ini kita wa wan di artis kan lengri berthai live in New York live in Singapore em go. What is that? Who is that Shillong? All the big artists goes to Shillong. But mam tahu asal am problem kecil Scorpio to uwan mo para winter. Am ko baru asal si cak pendampingi dewan. Kaki artis uwan mari di India tour. First we will go to Meghalaya. Am I right, Sarviji? Teman empor pa mana cari ngau saat perstun anggo kelambing kan tele. Tayo bi ini politician na cibat pun dah cabi, cibat pun dah kerei, cibat pun dah kelam, mana surai. Kamu gi em gimana?
yo guru warok hane em kementau sherry cibet lai sen dongi cibet lipai football dongi cibet lai lipai ginong red cibet em kam niupi kata to a part of life with your leaders em kujo ngam chwa ta tipor diuburam mbakok bertudi em go ke yo bi politician bolsin jongi ta tenai bawo ta go bahak ga tena teman ti bilang go bahaw na i politician wari mi tento i thume woto waktu politician wari em di piem di tento waro ile wo yo por di pli wo ye pen look por mid step chefong chathaw kami em por yo por yum to sabro hane bon sini kipai ba do komunikan je bertan le andre claim the developments hakini kisu ka ni kona pi ubru wokre kabru wokre upai kon wokre jo yo chungyo tonan tona la chungyo bi kamon pundak bi gi ko samgyo pi nete da bon sin economic kemal amrab yo em kondusi ha bon sin ha em sekretariat siapa da em sekretariat sekolotani ta to skin Sorkar ta yo pi Takat mo kang teken mo sabaw yacha sabaw yero ten ni Sorkar o kre bahay ne ba bon sin nakat mo la Sorkar la bon gua daw yero tenete da yung bon sin ke mindset ke yung bruto jo bon ktin wasi for small example le bahay chipaw li baklay hay khat wi to e khat wi klam yu chipaw no wi klam wi kata to human psychology yung perchang no uyaro lang ikutulang yung mga yaro with politician ramay pero iso kre yung kanamure asa takat mo kam tete yung tiway waniwan ke support yung rak government hal kondusi yung haka district haka state level ter em kam appreciate lang ikat yung kam ko ba madua lai bi chani usulong man yopi de kulmar lu berkaman atay hapo ni usulong ng senang government ke project kurang ongoing project to Mduna ganyaw prahajar kuluhitai ongoing 24 hour bay. Lain cikini ni kondusi le kau manawajar kami mantinnya menggawin kondusi usai konsulat and that is MDA government under the NPP led government ngawang itu. Takkan ngam teng ngam kam slemrio usar ngam uai pori wan tenten kondusi iban prate de chemit step kublai chibon sini pi kipai ba ki kam tam kipai ba ki wa